Okay, the class 6 nganzu gi next chapter dikhar lana chapter sawa the understanding elementary shapes ra to din alo khar le lana nganzu ta thangbong ina shapes njo gi understand chera ani dile digola thangshu nganzu gi topic dikhar na shape njo lana sopta ta min de ra njo dinjo khandes dinjo gi kor le jangai nganzu hago chera ta dile ti thangbong ina nganzu gi ani जोजे दिखाल ना टॉपिक दिखाना ना मेजरिंग लाइन सेगमेंट ना खालो थिकदुम लारा थिकदुम दिखादेस चिनी अन छे गया वे मेरा छे गया तांग को लरेरा थांगोंगे ना जो ऑब्जर्व लना खालो ना जुगी अनि ऑब्जर्व चिनी लना त जोबा चिनरा त बिना चेचिन इंटे दो लॉमिक तने ऑब्जर्व चिना ना जुगी हागोनेरा बिना चेचिन ना जो लाइन सेगमेंट चिगरा लाइन सेगमेंट ए बी बचस्तीरा अनि लाइन सेगमेंट चिगरदरा dus senior da cdr ta rang jutta dara dus sin mikta wa da thangshu khare ha gu line segment khandi che yin sir ring ado a b di che do cd che do cd di che do ani line segment khare cd ra cd line segment is khare longer than che do ring ado khare da chin ring ado a b da chin ring ado dus chin ang ju thangpo dikhai ra ha gu lana dus chin nga ju lines comparison by observation na ju observe chin ra nga ju gi ni mikta ne ha go ne ni nga ju thangpo digare measuring machine na che ge ta line segment dus chin chik che gi ta niwa ding ju khad rule na penetration comparison by tracing na ju tracing paper do butter paper do and penetration thikdum okay thikdum chi gi just dus chin chi gi dara dus chin yore khashi nima de all the things केला लाइन सेगमेंट दिखब तु छ मसरा रंग सो स्केल फिजि छिलो अनि त दुस सिन द ट्रेसिंग पेपर लना जो बटर पेपर दो द ट्रांसपेरेंट सेला मसला द दुस सिन दिगांग ला शा रा शु कांग ला दुस सिन शा अनि पिन जे सिन इनदि दो ट्रेसिंग पेपर लना कलर इनदि दो यो या दुस सिन टाइप दो या तिनदि दो टाइप या दुस सिन शा रा अनि दुस सिन शा अनि दिगाला ट्रेस छि रा कलर नाको दो सेला मसले थोंगरा अनि दिगा लाइन ति दुस सिन ट्रेसिंग पेपर फिजि छिन रा दुस सिन छि ग्यो रा कंपैरिजन छे दुस ए बी cd inga china dinang khadi che ring ado longer khadi che dolana ani line segment cd di khare line segment cd ra cd is khare longer lana ring ayo race ra cd is longer than khari le che dolana line segment ab okay go to say ta onju gi next topic lane the next point dikhar lana comparison by using ruler lana khala lana scale position nga jo khandi ring ado mi ta thura line segment di and divider lana khala lana compass position ya nga jo normally nam gi nga jo compass position ya wo di position chola or ko se ta nga jo pena cha china khatu ne gi be ra nga jo scale position nga jo thikdum gi scale du sin si ra nga jo scale du sin nga jo and du sin scale di position ni che compass lana du sin compass ki che di dus chin indichin chira compass ki che gyani che wa dang scale phuji chini che wa di khandi ngajo la accurate lana takta che shi takta di raw lana ngajo scale phuji china ya ga res compass dang scale derni compare china korani dorga china khandi phuji compass phuji china ngajo che shi gya dur da measurement chi dur ri ine yang ngajo scale phuji china ngajo la cheshi di takta ra go chu se so dila digola ngajo khala na scale is more accurate more lana mangara accurate lana hare takta cha is accurate more accurate go chu scale dikhar more accurate than divider means khala hare compass di position ya ga re go chu se digola ra okay ta anju gi next topic dikhalan angle korlare ra angle lana gela ingen na sa line segment ni thuna anjul khara la so angle ra sa ta dila du angle nang no ne thangbo dikhar na right angle lana khala or lana 90 degree yo right angle lana 90 degree yo pena cha jina anju sobta dikhande du laga china ta de da rang jo dus chin line segment ni join china angle chhe la sa gelagi 90 degree la khatu na dus chin ta khisi dinde sign ye na dikhare 90 degree re ani jam dus ye yung si 90 degree jam dus chin thi dus chin dikhare 90 degree
or lana halore yang na how se du si yung si re yamena or labra indi ro du si khaptu yungyo dus khaptu yinga china dige 90 degree yung sir kozu se dende khari ne din sama hajare 90 degree chagre okay din sama khare 90 degree din sama ta then next khala na 90 degree lana how se 90 degree di dus chi chagre di khare angle di khare right angle lana 90 degree sopta du sine yungure dus chagre zamzam du si yungur goju se ta di la du gola yin yang sin di angle gi ta di nam kyuni na jo angle la indi do nga china angle dus ta thira ta 90 degree la di du sin ina di 90 degree re na 90 degree mare di 89 degree yung si re geju ge gu yung si re geju ge bdu yung si re gubju goji ge yung si re angle yin yang kesi nga jo la ta dus chini ta di yoga china di khar chirla na 90 degree real 90 degree mathine give dikhare anju khari imba ha go achure 90 degree imba ha go achur kochi se ha se ta anju gi next topic dikhar lana straight angle straight ladi thangshi chi koranta dara straight lana halor khaptu lana khalore dusin khaptu ladi gola straight dara so straight lana dusin khaptu ingyo angle jikpena china angle line chi khaptu yoga china khaptu line gi dus khaptu ijim dus ine digore line di khaptu dus ine digore yamina dus chini ine digor khaptu angle or lana hare yangna how say di straight angle la degree khaju re get gi ju re la straight angle la hajo degree dikhaju re 180 degree kochu se straight angle la khare degree dikhare 180 degree or kochi se the next thing aju ki kharana complete angle complete and sikhoranta the complete na halore changyo na complete angle gi degree dikhaju re 360 degree complete angle gi degree dikhaju re 360 degree sumge thukju ladi gala kyat gi chu do dus chini khesi nganjola complete na dus chini gangcha ji gyo go ji gangcha ji gyo okay go gangcha ji gyo ta di circle di ya ko draw cha masra so draw chira dus chin complete yugyo gogo chi gangza ji yugyo circle chi complete chi gyo china dus chin ani di lakhal lana ngajo hare complete angle means the complete angle gi angle di hajur lana 360 degree or dus chin khajin nana di ma di khare gyad gi chu ra gyad gi chu ladi gola straight angle le la sa khaptu do gyad gi chu di gang di khare gyad gi chu haje chhelna sungge tukju chera ti lakhalena complete angle le ko chu se complete angle straight angle right angle okay the class 6 nganju gi next topic di khalana angle khara rangya ri ine ya angle dikhisi nganjola chuje gi thoni tena khandis tyong go yume chuje the fraction gi thoni ta revolve na kore gya lagra kesi 90 degree na gela khala wala straight 90 degree lana khala wala so gela gi dus chini angle di khap tu dus chini chuje ji yo china ta ngu chuje le compare chini 90 degree khandis chimi chuje sumba takta la ngu dus chini lega china chuje sumba takta la di kharchere 90 degree chagre mare 90 degree ra kesi 90 degree di ladra 90 degree di complete revolution lana khalure complete lana gangza jigla degree hajure complete angle lana hajure 360 degree lagra gela gin na complete angle lana 360 degree la sa ta kesi 360 degree lana sumge thukju yo china sumge thukju those in fraction thon tena fraction lana macha da bucha yo lagra gela ani kino jang ra fraction ta de 360 degree la dikola sumge thukju dang gupju dita ngajo simplest form na su chung ani lego kachi ani khajure gu chi gi gu khaju gi sumju sojuk re gu shi gi sum sojuk ra ang ajul khara re ne 1/4 ra shi cha chik ra 1/4 na shi cha chik le ra dus chini chagre ngajul revolve thon te na revolve na kora ya le ra dus in angle do thang ju gi niwa dikha jena straight angle straight na khale khaptu ingyo khaptu pena je na ngaju chuje thon te na hajire chuje ngaju chuje ta ra chuje la ta ga china hajire chuje thukpa takta la jo khajere straight angle chira chuje thukpa takta le dugol straight angle gi angle di number hajere 180 degree ra 180 na gyad gi chu ta complete angle na gangza chikma complete and gangza chik 360 degree ra ani lego cut chubgi
chupgi khaju gi re chupgi ni gi khaju re get sorry chupgi ni gi sunju so tu gra so khala sa ngaju la dila di ngaju khala sa ta gang la bucha la khala sa bucha la chik la sa ma cha la sa ni la sa ta ngaju la gyu de ma shu get 1/2 la ne do re pe botun 100 lo re ngaju ni cha chik lo ra dus chin ting fraction thon ko chu se ta ngaju gi next di khare thama di complete and gangza chik legra gangza chik di khajur lana sumge thukju ra angle khajur sumge thukju lodi gal gangza chik lodi gal chuju di khade ser chuju di khare chuju pena chi chungni tak ta la yoga china ngajur khajere chuju chungni tak ta le na ngaju khare chire chuju chungni tak ta dus sinli ra chuju di dus lodi gal khajere complete gangza chik complete chira khare gangza chik complete chadu gal ngaju di khajere 360 degree gangza complete chera 360 degree gangza complete chadu ngajul khara re 360 1 cut to 1 hara chik dilang ngaju khana revolve na kora ya la sa di gangza chik khajera na 1 revolution na kora ya gangza chik complete revolution ra revolve na kora game 1 complete revolution dus chin le ko chu se complete angle na dus chin re and straight angle ani khare right angle chuju gi thone da na chuju gi da na ra which is class 6 ta ju de thada next topic dikhar lana angle gi ngang re ra angle le yewa mu bu re ra din chi chi pu chi ngang su jinda na ina class 6 ina 6k 6b lan le ra din chi chi pu chi angle khora rang la right angle acute angle right angle complete angle ani khare straight angle din ju thagi ni jang ba din ye topic de ta thanda de la acute angle obtuse angle ani khare reflex angle then jangar ko chu se ta thanda dil khan acute le da acute na number sama hare chungar acute le da number chungal na number khar khisi ngajul angle din zol ra khisi angle na hare line segment ni join chi thu ne ngajula ani angle ji form chira what is ki para le yo angle dila halure angle le ra ta ngaju acute angle le da khattu ne acute angle di khisi ngajula angle di 0 degree ne 90 degree gi phar laina dila khaler lana ngajo acute angle is ra 90 degree gi phar lana 89 degree gi khajer lana acute angle chira yini yang but 90 degree de acute angle chira na chang mare 90 degree de ko phar lana right angle chira ta yini ne yela la sa an chi ku chi kyang lewo di acute angle chag mare lego de kharcha na pora 360 degree nang lo 360 degree nang 2 means lego de kharcha na complete angle chi chur one complete revolution chi chur ko chu se ani da example penetration na rang ju ring do example khande story na da 90 degree ki le nyung ala ra lego le manga 90 degree nyung ala khatu ne rimu dinde do yung si example da gelagi example rimu du si yung si re ta rimu khari ni yung si 90 degree le digola chung gor ko chu sa se khatu na du si ne yung si re ko chu se ha ko din sama khari ki example re na acute angle ki example din sama ko chu se acute angle du si yung si re penetration di khazu chur tim bachesh 40 bachesh di khazu chur 40 35 bachesh 35 degree din sama khari na chu re khare acute angle na chu re 0 ne 90 ki phar la do ta di do in 60 degree din sama khari na do ani acute angle ko chu se din sama between lego ne gubju gi phar la yin dilagar acute angle ra tang ju gi next dikhar na obtuse angle na angle di khatu na thaging ni khalas lego ne gubju bara le acute angle sa ta gubju le manga ged gi ju le nyua ko chu se ta khar la so gelagi between khari gi phar la na gubju le manga ged gi ju le nyua ko chu se kesi gubju le manga le gubju goji gi yung sir ha se gubju goji gi yung sir gubju goji gi rimu ide do chagra ta jo tv kabla gubju goji la ne re ta di gya ta chu la ne ta di si gubju le tis ma cha di gubju gonga do enga china gubju di khare gubju gonga din sama khari gi example le na obtuse angle sama khare kha dangyo yor da obtuse angle re ani shemba chik inde do chin chik dus chini ma chi gya da ni shu ga li ra gyadeng nishu yungre ani shemba chik dus chi ra dus straight angle dus yo china dikhaji chere gyadeng nishu la dikole gyadeng up churu inga china
ke la example sha tin sang ma khar na li re obtuse angle na li obtuse angle ke de ju tak ta la obtuse angle chang mari ko khari chher la na complete angle chher la na chang mari ko khari straight angle chher 90 degree tak ta ina right angle chher ra ke si 90 degree ta ke de ju ki phar la yo chana dil khare ra obtuse angle ko chi se ta ngan ju gi next la khala na reflex angle ta reflex angle na khala ola na ke si ngan ju当就明开大概，给的记住了嘛，这个两个现在变得就是那给的记住记住了呢，他这个明记带过了，哦，现在我就明开大了呢，这个开的 reflex angle 了大，过去是 reflex angle 了那看到呢 between 180 degree 给的记住呢，开的给拍来了呢，给的记住呢，顺着突出给拍来有个其他其实 angle 记，这个看了呢 reflex angle 了，过去是 reflex angle。ओके तो देता पिना जे ना रिफ्लेक्स एंगल लेना त राज हा गोवा छूटा गेद गिजु तक रिफ्लेक्स एंगल ल लेना ल मारे गेद गिजु तक लखले रे स्ट्रेट एंगल सुंगे छुचु तक लखले रे कंप्लीट एंगल केसी गेद गिजु गिनी रोइना खचरा रिफ्लेक्स एंगल छरा त पिना जे ना जो दूस छिन एंगल दूस छिन ले चेष्टरा दूस छिन एंगल त खरी ने युंग सी त एंगल खरी ने yung angle jik du sin ni re zam du sin ta du stur da ki sing an zo da pen je na ni ge khajer ni ge thuk chu ro la china da du sin complete angle re mu du sin ne indigo re ani rang zo zam du sin re mu du sin le ga china du sin ne yung re an zam du sin khap du diga china dikha chir dikang za ji din sam khari re na remove na reflex angle remove ta pina chin di sobta di khari ba ro sheta sra sam na tam di khari angle rang le ba khari bi tang na kesi sumge tukchu ne di khasobta khar angle tukchu ro da di kha ju che yo di angle di an sumge ro ji da so sumge ro inga china ra ta di ro inga china di kha ju gubchu da gubchu ne sumge tukchu ne da gubchu ma kar chira ta di signu khari ro ji ge ta so sum ta nige dunju dlane ta nige dunju do da dis nige dunju le ta nyung ayo gora nige thukju re gu nige thukju re ke do ji ge ta di nige thukju re ke do ke si ende inga china degree gela in example shower da gela ita the projector phiju ma chi ni gela gi rang so da shower da ta de ende do yung re da sopta ende do yo re lar ma do da ga rang re la go ma da kha chin da ga rang imi ke rang so ki projector phiju chi ni ai ke rang so che thu ra ko chi projector yo projector phiju chi ko chu se ta di do inga china sopta han de ship choose ship chu na sumge ni shu ro ji ge dara sumge ni shu du sin ji ge dara sumge ni shu yamina sumge ni shu du sin example re da gele sumge ni shu yamina ta rang chu di la de ni ge chu ro ti sha ra ta gele ni ge chu ro inga china du sin reflex angle ko se reflex angle ta din sama gele gi ta digan 95 le din da 120 150 40 35 60 din sama gele rope chu richir da khirang so ha sa gele gi so compass sorry projector phiju machin khirang so projector phiju chini se da ha se tv gab da so rang notes ma tab na thi ra di du wala khari phiju chin chela na projector phiju chin thi an go ya ga chu ko chu se okay class 6 ta next topic dikhana na perpendicular rays ra perpendicular la na khala ona na de perpendicular dus learn how say lo de hanu perpendicular dus lo how say perpendicular la na khande la na pena cha china nga jo gi ta remove dus line segment ji yor da thang she line segment ji ming ta a b yo ji line segment na ham thik dum la sa khesi line segment digala line chik dus chin khap tu chik pass chi yu na line segment digal pena china cd nga china a b c d nga china dus china ande takta 90 degree takta chayu na di 90 degree du sin takta chayu na di la khala na perpendicular ko se perpendicular this of the digela ngin na di kita di kharte ngol so chenda di khate ngol so 90 degree re la ngol so 90 degree na khala right angle re na ta di la di ngon ju thi di khande thi la na di thi we ko khande thi la na AB is perpendicular to khala na AB is line segment AB the khari the perpendicular re na CD the perpendicular re CD la ko ju se di khari ki tar la na perpendicular AB the CD the perpendicular chik re ko ju se ta ngan ju la khesi
inda inga china perpendicular bisector lana halulur perpendicular bisector lana halulana perpendicular bisector lana ta penna china the perpendicular lana dus lasa ta khesi kela ganzo ya per pen pen did cu cooler by lana chikta da ni le bicycle le ni le bisector sector bisector lana perpendicular bisector lana khala olana khesi nganzo la perpendicular bisector lana khesi dus china nganzo la line segment chi pyor tara line segment chi ko kya thagi a b c d bache line segment chi korta khesi perpendicular bisector na khala olana di takta line segment chi tara line segment di takta gopshe ge na di 90 degree di ge pe 90 degree lan kima takta lo gopshe ge na di takta gopshe ge ndil gal perpendicular 90 degree re bisect choran bisect lan kima takta lo gopshe ge da dil ko ankhare perpendicular bisector an thi wake up to la ganjo khatil na khare the this perpendicular bisector khesi inga china ganjo khari hagulna perpendicular bisector real na ganjo khari lamsang khari samay na rang jo insha chi urda perpendicular bisector pen na rang class 6 inga chin than jina ganjo nan jin thubba le ra jin thubba handes le jina nga pass cha jang le ra ta pass cha insha chi ni la ra so jina nga pass insha re ni wojin ko jin thubba le ra din ji ko chi kyang perpendicular bisector inga china ganjo lamsang khari tie le na ganjo khari tie le na a C is equal to line segment AC dang khari chik parila na line segment thidu gola gang la dus ta di thine digore line segment na ta di mathi nei digor yin line kap to la ta di injim ji thu the line the red injol gochi se ta di la dugal thanda gele dus chin mathi ora parang AC is equal to perpendicular bisector yin khari la so AC da khari chik pa chhur la so line segment BC di chik pa chhur insha tier khajin nana because ladi gela harlas because lana gang la dot ni wala dot chik la because lir therefore lana gang la dot chik wala dot ni la hare therefore lir kosi the perpendicular bisector because khajin re lana AB is khare AB dikhal lana khajin lana AB dikhal lana perpendicular is AB is khare perpendicular bisector AB दिखा लेना perpendicular bisector to खरीद लेना CD गोची सहा कोसे दूसर perpendicular bisector दा खरे perpendicular okay ता जो triangle की गाने जंगल रा try लेना sum लेरा angle triangle means angle triangle nanglo la angle sumyo goju se ta diladi kola triangle nanglo la yang chipa chikyang thagi ngi nang jo acute angle right angle obtuse angle na jang ba din chi chipa chikyang triangle nanglo la yang angle gi thone yo ye was sumyo acute angle right angle ani thare obtuse angle lan yor ta thanda thangbo dikhajen acute angle triangle ra acute angle triangle na khorang gi ming khoran ta da ming khoran ni khala acute angle na gele thenda hala wala so 90 degree le ko ta 90 degree gi phar la wala sa that ti thenda hala wala na 90 degree le khare nyu ayingyo 90 degree le nyu ayingyo na khesi nganjo la ra khesi if each angle each lana halo right angle lana each angle means triangle na angle sum ra angle sum na lo ne angle sum ya khesi nganjo if each angle ra is angle d ra khari le nyu if each angle of a triangle khari gi na angle of a triangle khesi angle gina triangle nanglo gi angle dinjo nanglo angle sumera angle sumya khana khesi angle sumya less than kharugo less na nyungalo less less na nyungara khari le nyungo lan less than khare 90 degree khesi 90 degree le nyungai wachina triangle nanglo gi angle sumya tilanga jo khal lana acute angle triangle ko ji se acute angle triangle penja jin remove in the do chur triangle di nanglo gi angle da angle sumya har angle chi angle ni angle sum di khar do chur na angle di sumya har chalana 90 degree le nyunga ingyo ko ji se example ta di example remove di do ta ngu gi next di khar kan jungle na
Go to the acute angle triangle lana dus yur. Tang also next the right angle triangle. Right angle triangle lana khala lana ming koran the right angle li the right angle lana khala las kerangin la 90 degree angle la sa 90 degree angle lana khala ta samno ta 90 degree angle lana kc triangle na angle ha chu sum yura sum nang lo ne angle chik yinji mi khar golan 90 degree go go chu the di la di gola kc la tara ta kc ra if ra iksu goman ta ya ko if each lana do lana do mara ta thanda dil khadu ne any khari ne ge angle khari any means triangle na angle sumera sum nang lo ne angle khari ni di ra angle yine angle chik yinji miji khal any one ra chik yinji miji khar golana any one of if any one of khare angle in triangle if any one of angle in triangle is khare kc khare 90 degree inga china kc any one of if any one of angle in triangle is 90 degree kc triangle nanglo la angle sumera sum nanglo ni chik yinji minji 90 degree inga china anjo triangle de la min khala la na right angle triangle the example di remove 100 ro chag la na remove the remove dus chag remove dus la ni chik kyang da ga yin ba ke ku ma da zam remove ya ulta yung si de penetration na jo remove dus chi dus yung si re krang jo khari ne yung si da dus chi ne ani khare dus chi ne addition dus chi ne yung si re so khari ne yung si da hose ke la remove di til nan da ga yin ba ke ku ma da ke la example mangbu nang lo ni mang pejo mang shi yung go example di mang shi ngo jo tab na la ti yu go o di ti gor ko chu se te chi kyang delay char angle khari ni yung si sob da dam de yung se ta acute angle ni na ga china ta penetration indi ro inga china du sob da du si yung si ta sob da dam de yung si ko se ge la thanda pheju mangbu tang sha gyo gi angle example di ti ko da rim ko se ta ngo di je la sumba di khar che la na obtuse angle triangle na hala ming horan ta obtuse na hala re gela ye hala so 90 degree le manga yingyo ani khare get gi chu le nyu angle obtuse angle triangle la sa ta dil adu gola thanda dila khare na obtuse angle triangle na lo khaje la na kc nga jo ta thanda dil khari thi be kc ta thagi de uchi buchi kya kc angle di na lo na triangle di na angle sumya har gola so 90 degree nyu gola so di na lo chik 90 degree gola sa ta thanda dil chi buchi kya angle chik khar la na kc angle chik di gyad gijuli ma yoga china hanga jul kharche lana gyad gijula dishkare 90 degree le ma yoga china ani ngonju di kharche re obtuse angle triangle che ta di ladi gola khare kc if any one of ra kc any one of means kc ngonju khari ne triangle any one of means triangle na angle sumera sum na lo ne angle chik khari ne ge one of if any one of angle of triangle lan tine rigor anyone in triangle ra anyone khare anyone if any one angle ra of a triangle any one angle in triangle tine rigor cross ta any one angle of in triangle ra kisi triangle ginang lo la sursum ginang lo la angle chik kisi khare angle chik the greater than khari le ma gor lana greater lana che la ora 90 degree le che yo china the triangle de la ju khal lana obtuse angle triangle ko se to dil remove 100 ro chol lana example di remove the 100 ro chol lana example tang ni ke la example che di pheju mong bu chi da chi simba den ju tikor da ke la example ta di remove di mo ju mang che remove obtuse angle triangle dus chin tir also obtuse na gela sa khatang gyo li la sa di getting issue inga china and thukchu ani di getting issue na di thukchu la na hajer di thukchu total ni triangle na angle di khaju kor la na sumge khare triangle na angle di get gichu gera getting issue in di khajer sumju and dus che ko se ta di kirang zo go chuna de remove the obtuse angle triangle remove dus ki chagri zam ani dus si chagri remove dus yung si re and remove ta khari ni yung si ta so go chu se remove ta dus chin indi chini yung si re remove khari ni yung si
फिर हम confuse छाय मर हाउ से खंजे मंजे एंगल ट्रायंगल नांगलो की एंगल चिक 90 डिग्री ले मंगा योगा छना तिला खलरे obtuse angle triangle this is acute angle right angle obtuse angle okay class 6 tang ju ki next topic dikhana triangle gi don re ra triangle re yini yang thagi ni ngon ju angle gi thon ni jang ba ta thanda der kan sur ki chane khande si yaw yume thang shu ding ju kan scalene triangle da scalene la digol khar chegla na triangle ji gi triangle digi nanglo gi khare sur khaju re triangle la sur khaju sur sumera sur sumgya kharna chikpare na chikpa mare scalene triangle na khatu na triangle nanglo khala na scalene triangle na khala na scalene triangle na a triangle ra triangle nanglo la a triangle having na yo khari yor la na having all sur khajir all three khare unequal na chikpa me gyo sur sumgya khare unequal sides sur sumgya hajir na unequal yori sur sumgya hare chikpa yo mare la triangle scalene triangle nanglo la penajis na scalene triangle na sopta khari ni chai si sur chik dus chi triangle dus yung sir ko sur sangma hare chikpa yo mare sur chik surni sur sumgya hare chikpa yo mare chik ni sum sur sangma hare longa ingyo ta go se ta thanda ga next la na next dikhala na isosceles triangle na ming khoran ta dra I le I capital chi da gang ni chikpar da surni chikpa chik logar da thade da loga indu kala daga na kharchen na isosceles triangle nanglo la surni chikpa means khalore a triangle ra isosceles triangle nanglo khala na a triangle nanglo la a triangle having khari lana khari yor lana having khare two khajere equal having two equal sides triangle nanglo la isosceles triangle di nanglo la khala na triangle di nanglo la sur khaju chikpa yela na sur ni chikpa yela example introduce chegta de example sur dere ni chikpa di khare sur loga sur chik di loga sur dere ni chikpa ingyo tinde roll triangle inga china also triangle dila khala na isosceles triangle nanglo angle sur khaju chikpa ingyo sur ni chikpa sur chik loga ite di triangle da isosceles ra sur sumgya loga ina di triangle dila ngajo khala na scalene triangle ta kisi triangle chigor ta ngajo sur sumgya chikpa ina dila ngajo ming khar ta la na ko le ming chik ta ora ta ngajo ming khar ta la na dila khare equilateral triangle ming khoran ta equal la na ha ra chikpa ingyo la de ko na khare a triangle triangle a triangle ra having khari yogo triangle dila khari golan having a triangle having three la sum la ra sum khari chikpa golan equal side sur sumgya khesi triangle chik nanglo la yo chikpa sur sumgya chikpa inga china di triangle dilang ming khar ta na equilateral triangle ming koran ha guda equilateral triangle na remove of the into triangle digi sur sumgya chikpa ingyo how se sur sumgya chikpa ingyo na sur chik surni sur sum khora sumgya chikpa ingyo dinde ro triangle yoga china di triangle dilang khar la na equilateral triangle na sur sumgya chikpa ingyo isosceles na sur ni chikpa ingyo scalene na sur sumgya loga ingyo kuchu se okay class 6 tang asu ki next topic dikhana na quadrilateral quad quadrilaterals quadrilaterals kuchu se quadrilaterals na khala na quadrilaterals na sur khaje yogyo fourth side ra sur shi yungyo kuchu se made of quadrilateral na sur shi re dikana quadrilaterals nanglo khare na khare four side sur shi re an dikana khari gi sugyo na line segment gi sugyo quadrilateral la sur khaje na four sides ra khaje re four sides sur shi re quadrilaterals la kuchu se quadrilateral la sur shi re an khare line segment gi made up of line segment an khare sur shi re an khare made up of khare khari gi sugyo re na line segment gi sugyo quadrilateral na khane sur shi re an line segment gi sugyo re an thado ye ji khalna close figure la na khasum gyo close figure figure
close figure polygon da din sama do ko chu se the rectangle ni ya polygon na no la polygon na lo khar chu na triangle chu ra quadrilateral na triangle chu na chu ba re ko chu se khadin quadrilateral na sur shi inji mi ji ko triangle la sur su me ra den da song sa ta dil du kal thang bu de rectangle rectangle the quadrilateral na chu go rectangle ki sob da han re chushi normal di oh rectangle की शब्द दिखांती छगरेला rectangle की शब्द दिखांती होला ना दू सिने सुर गांग दिदांग length नि चिकपा योरे breadth दिखारे खागायर दू सिनियर दि खर चला ना rectangle की शब्द दूस छगर कोचु से rectangle नांगलो ला हावसा त चिकपा चिक्यां खरे rectangle की शब्द छसा rom square नांगलो खरे सुर खाजो रे सुर शियोरा quadrilateral सामा सुर शियोरा square नांगलो खरे सुर शिग्या खरे चिकपर रे दिगालन्यम दोला सुर शिगा एंगल दिखा जेरे 90 डिग्री छरे अनि एंगल रेक्टेंगल नाउलाई 90 डिग्री छरे त चिकपर चिक्यां पैरेललोग्राम नना खला दना पैरेललोग्राम नाउला शब्द दिखांदि रोइ छगलना पैरेललोग्राम नाउला दुस सिनियोरे पैरेलल न गेलेंगे नि बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया दिसि गेस अदि नाउला सा लाइन नि केसी दुस सिने नम yang matuna perni nam yang matuna dila khalere parallelogram lesa gang didang di gang line gang didang wadi dus chindura korani thur le nam yang thu mara chipa yang di wa line di dus chin mama mali ra korani thur le nam yang thu mara dila khalere parallel la ola se gelagi dila parallelogram lo rine parallelogram na sur khajore sur shior kuch dikhare parallelogram ki remur ta dijela hare rhombus na hala na rhombus na ngaju kite sob the do kelangi ni dishi ges din sang ma rang ju khadil dishi basic geometrical idea na dishi ges rhombus ki korla rhombus na hala re sur shi gyo kuch se rhombus na hare sur shi ge sob the dus cher kite ki sob the do rhombus na lo sur shi kuch se kelangi la sa square the rhombus do yori ne chikpa re na chikpa mari kuch se sob the kha kar do ta dijela khare trapezium na hare li na kelangi la sa trapezium na lo parallel chik yor la sa kelangi parallel chik yudu gala parallel na khala la so pair chik khare khatu in nam yang touch ma chikyo nam yang ma thu kyo dila har parallel la sa ta trapezium na parallel chikyo penetration parallel chik dikhar to tadre dus ma kha tamna korani thu re nam yang thu mara ini yang korani dus ya ro china dus na korani thu chik la korani dus in thu ra dila digale trapezium gi khichu gor gela khala los parallel chikyo kyo trapezium na lo parallel chikyo ko che ta dila du din sa ma khari gi khichu ra na din ju gela gi thanda dishi kyo rectangle square tanda din sa ma rectangle square parallelogram rhombus trapezium din sa ma khari gi khichu ra na quadrilateral gi khichu chi ko chu se okay class 6 ta anju ki next topic dikhala na polygon na khala na polygon na khala na close figure ingyo polygon gi thanda khala polygon na lo la sama khare close figure na sama kha chungyo nyam dala khari gi sir lana line segment gi sugyo tikdum gi sugyo how se tikdum gi sugyo ko je ta dinang lo khari chulan triangle quadrilateral pentagon hexagon octagon sama chu ta the triangle lan thamu gi so ta hande do yo na triangle na sur sumyo number of sides khajo na triangle na lo la sumyo ko je remove hande ro cho lan triangle na rang jong in ha gora remove dus chin chore triangle ko je triangle na lo la sur khajo na sur chik surni sur sumyo triangle na lo ta dina shi chik chikan quadrilaterals lo da quadrilateral na gilangi ni lapsa sa ta giran sur khajo sur shi go close figure go ani line segment gi su go triangle quadrilateral na sur shi go na remove khandi ni thine du go rang ta remove dus chin ta gelai thanda parallelogram gi remove shi ra parallelogram na lo la sur khajo re gilangi na sa sur chik surni sursum surshigyo ojo se ta chikpa jinga pentagon lo da pentagon na da rang jul sawa individual the pentagon na da sur ojo na surunga yor house kesi polygon chik surunga dil ming khal na pentagon lo ta surunga igu remove penetration na do sin chik surni sursum surshi surunga do sin remove in the do pentagon na pentagon na surchik surni sursum surshi surunga dusin how se pentagon na surunga ta dina shi chikpa jang khesi ta ngol sur thup yoga china dil ming khar ta re sur thup yoga china ta di
hexagon tar min khare sur thuk yoke de la min khare hexagon sur ga ju yoke thuk yoke rimu dipena ja shina sur chik surni ra sursum shi nga thuk dusin pentagon sorry hexagon na sur ga ju na sur chik surni sursum surshi surnga sur thuk yor hexagon nanglo langa jo khare sur ga ju na sur thuk yor rimu dusin chher तांजुगी थमा दिखाना ना octagon ना मीन करता दरा octagon ना octopus तुलदा अनि सुर खाजे ना octagon ना सुर आज सुर गेयर कोसे सुर गे इद रिमूव दिखाते चल ना तांजो octagon दि रिमूव दिति सिक दरा जो confusing यो दरा जो ना या को ता सुर चिक छसा अनि सुर चिक सुरनी तो सुरसुम सुरशी सुरंगा surtuk dus chincher octagon and remove kang didang wadi chik chesa chikni sumshi nga thuk okay what this name confused cher really octagon na sur khajul na octagon nanglo la remove the thuk sura octagon nanglo la sur khajul na sur ge yora ge lo dita thada ge like khaja sur di remove the to confuse sur wo chikni sum chesa and shi nga thuk du ge dusin sur ge dusin remove this chicken remove the tv ka da ranzo confuse chai mari sur dusin chik chasa ani sur dusin chik and duskare dusin sur ta dile de octagon na sur khaje na sur chik surni sursum surshi surna surchuk ra ani sur di sur ge dusin octagon na sur ge house ani hexagon na sur chuk ani pentagon na surna quadrilateral la surshi ani triangle la sursub din sama khari na le na polygon na le re close figure yore line segment gi figure to dus chine anju gi chapter number hajul na ngawa di understanding quadrilateral di zor ko chuse